Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam rahayu. Inggih, kecunduk manis sarang titiang, sane makin titiang jaga ngelantu orang materi, sang aksara Bali, sane keping kalih, inggih punika nyurat krona matenganan. Ring video sane sampun lintang, titiang sampun ngewedar ngelinin indik nyurat krona matenganan. Nah, ring video ini puniki jagi katurang materi ngeninin indik nyurat kruna matengenan H miwah nyurat matengenan ra. Inggih ngelantur kemanten materi sani ke pertama inggih punika nyurat kruna matengenan wisarga H. Tengenan H maswara pangangge tengenan H kewastanin bisah. Dados nyani bisah punika maswara wenten makudang-kudang ugar-ugar ngeninin indek nyurat krona matengenan H inggih punika sane ke pertama tengenan H ring penguntat krona lingga makwah dados bisah. Puniki mateges prade wenten krona lingga sane kecape ring ungkur punika wenten maswara lurusang surat anggen bisah. Pindah ke contoh puniki wenten krona pasih. Ring krona pasih puniki ring penguntat kronani punika wenten maswara utawi tengenan H. Dados nyane ke surat anggen bisah. Contoh krona sane keping kalih wenten krona telabah. Ring krona telabah puniki keuntatin antuk tengenan H utawi punika dados nyane sesuratane punika dados sampun nganggen bisah. Inggih punika ngelinin indik ugar-ugar tengenan H sane ke pertama sane mangkin lanturang ke ugar-ugar tengenan H sane keping kalih inggih punika kruna lingga kalih kecap sane wianjanan nyane pada tur mekekalih matenganan wisarga H mekekalih padat mabisah ya diastun sampun ke polahang. Puniki mateges prade wenten kruna lingga utawi kata dasar kalih kecap utawi dua suku kata jurusang cingaken dumun aksara nyane yening patah aksara nyane tur mekekalih matenganan H durusang mekekalih punika dados anggen bisah ya diastun sampun ke anuswarang utawi ke polahang. Umpami puniki wenten kruna cah-cah. Ring kruna cah-cah puniki sane marupa kruna lingga kalih kecap sane kewangun antuk aksara sane patah inggih punika aksara C miwah aksara C. Taler mekekalih sampun matenganan H dados nyane mekekalih punika dados anggen bisah ya diastun kruna cah-cah puniki sampun ke anuswarang dados kruna nyah-cah. Ya diastun punika akliaban wenten aksara nye miwah ce santukan kruna linggan nyane saking kruna cah-cah sane aksara nyane padah tur mekekalih matenganan H kruna nyah-cah puniki dados mekekalih anggen bisah. Asa punika taler puniki wenten contoh sane keping kalih inggih punika wenten kruna kih-kih. Kruna kikih puniki kewangun antuk kalih aksara sane padah inggih punika aksara ke miwah aksara ke dan mekekalih sampun matenganan H. Puniki dados mekekalih anggen bisah ya diastun sampun ke anuswarang dados kruna ngih-kih. Ya diastun wonten aksara nge aksara ke santukan kruna linggan nyane saking kruna kikih dados nyane kruna ngih-kih puniki dados kantun nganggen bisah mekekalih. Ugar-ugar tengenan H sane keping 3 inggih punika
Krunelingge kali kecap sane wianjanannya nih mau binayan kecape ring ajang mau tenganan wisarga ha wisarga punika kantun mangga. Puniki mategas pradewenten krunelingge kali kecap utawi kata dasar dua suku kata wande sane ke pertama punika metenganan ha durusang cingakin dumun aksaranya nih. Yening aksaranya nih metiosan tenganan punika nenten kedadosa nganggen bisa ke surat antuk aksara H sane kegantungin utawi ke gempilin. Pindah ke contoh wenten krune cihna. Krune cihna puniki merupa krunelingge kalih wande sane kecapi utawi wande sane ke pertama wenten met tenganan H. Tenganan H punika nenten kedadosa nganggen bisa santukan aksara nyane metiosan wenten aksara C miwah aksara N. Dados nyane ke surat antuk aksara C kedagingin ulu raris kesambungin antuk aksara H mangdenengan aksara H puniki kegantungin antuk aksara N. Contoh keping kalih wenten krune wahyu. Krune wahyu puniki merupa krunelingge kalih kecap sane kecapi ring ajang met tenganan H. Nanging aksaranyane metiosan punika nenten kedadosa nganggen bisa. Dados nyane ke surat nganggen aksara H sane kegantungin antuk aksara selantur nyane. Punika ketiga wenten uger-uger tenganan H mogi-mogi sampun presida kresep antuk sisya makasami. Sane mangkin lanturang ke tenganan sane keping 3 inggih punika nyurat krune me tenganan ra. Tenganan ra meswara er. Pengangge tenganan ra kewastanin surang. Dados nyane surang punika kewajen er. Wenten asiki uger-uger tenganan ra. Inggih punika saluwiring tenganan ra meuwah dados surang. Puniki mateges saluwiring wande sane medaging tenganan ra durusang ke surat nganggen surang. Punika ya diastun ring kecap sane ke pertama miwah kecap sane ring ungkur samian ke surat nganggen surang. Nenten malih nyingakin aksaran nyane pateh utawi tios santukan saluwiring tenganan ra punika ke surat dados surang. Pindah ke contoh wenten krune pangkur. Krune pangkur puniki ring wande sane keping untat punika wenten tenganan ra durusang sampun ke surat nganggen surang. Asa punika taler contoh sane keping kalih wenten krune warna. Krune warna puniki kecapi ring ajang wenten met tenganan ra. Ya diastun aksaran nyane metiosan punika durusang surat nganggen surang santukan saluwiring tenganan ra meuwah dados surang. Kadiasa punika ugar-ugar tenganan ra mogi-mogi sampun presida kresep oleh sisya makasami. Kadiasa puniki dumun video ngeninin indik nyurat tenganan H miwah tenganan ra mogi-mogi wenten pikenoh nyane. Nenten lali ditiang aturang suksemu pemanget antuk uratian ratu dedane semeton sareng sami. Prade wenten atur titiang sane nenten manut ring pengarsan ratu dedane semeton sareng sami titiang ngusur agung rene sinampura. Maka wasananing atur titiang sineb antuk ngaturang parame santi. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua lan salam rahayu.